Lenkoran 350 ulazi u svoju startnu poziciju, sada se sva grla nalazi u start mašini, očekujemo prvu trku današnjeg trkačkog dana i trka je puštena. Najbolje startuje Lenkoran, ona koji je najviše provodio. Druga pozicija Maršal, treća pozicija Zimzelen, četvrta pozicija Aval, peta pozicija Malik Almazari, Lenkoran na čelu uz barijeru, Zimzelen kroz sredinu, Maršal na četvrtoj poziciji, Aval na začelju, Malik Almazari. Zimzelen na čelu, Lenkoran druga pozicija, Maršal treća pozicija, četvrta pozicija za Avala, Malik Almazari na začelju. Zimzelen na domaćem terenu i dalje na čelu ima dvije dužine prednosti u odnosu na Maršala. Maršal ima dužinu prednosti u odnosu na Lenkorana 350, Lenkoran 350 ima dužinu prednosti u odnosu na Avala. Malik Almazari daleko na začelju. Zimzelen i dalje na čelu. Dužina prednosti u odnosu na brata Maršala. Maršal ima 3 dužine prednosti u odnosu na Avala. Odlijepio se Lenkoran 350 od vodećeg trojca, na čelu i dalje Zimzelen. Zimzelen ili Maršal, braća po ocu i po majci. Zimzelen ima dužinu prednosti u odnosu na Maršala. Maršal ima 3 dužine prednosti u odnosu na Avala. Lenkoran 350 i Malik Almazari otpali na začelje. Zimzelen savija krivinu, iznutra prolazi Maršal, iznutra uz barijeru Aval, kroz sredinu Maršal, Zimzelen s polja, Maršal u sredini, Aval kroz barijeru, Maršal prva pozicija, Zimzelen druga pozicija, Aval treća pozicija, Lenkoran 354 i na začelju Malik Almazari. Okršaj dva brata je završio sa vodećom pozicijom Maršala, druga pozicija Zimzelen, treća. U boks broj 1 uspješno ušao Mabruk 1, u boks broj 2 Maršal, u boks broj 4 Aval, te u boks broj 5 Munja. Svi su ušli u start mašinu, te trka je puštena. Najbolje startuje Aval, prati ga Maršal. Aval je na čelu, s polja čini se da ide grlo broj 7 Gaza, ne, to ipak grlo broj 8 El Hafi, na trećoj poziciji je Maršal, četvrta pozicija, vidjet ćemo ko je to, broj ne vidimo, adresa nemamo. Zatim grlo broj 5 Munja te El Hafi na začelju. Maršal je uzeo čelo, ima dužinu prednosti u odnosu na Avala. Aval ima dužinu i po prednosti u odnosu na Gazala. Aval stiče sve veću prednost u odnosu Gazala, a na čelu je i dalje Maršal. Maršal bježi, ima 3 dužine prednosti u odnosu na Avala, Aval ima 6-7 dužina prednosti u odnosu na Gazala. Maršal samopouzdano grabi, savija krivinu, uhodi ga Aval, ali Maršal, slavljenik u Sanskome mostu, ne predaje se i nastavlja fantastično, savija krivinu, Aval se iznosi, Maršal trči sam svoju trku, trči sam protiv sebe, sin Mareša i Kovile Mađidah sa Šašićem u tandemu. Maršal prva pozicija, Aval druga pozicija, bičevi opomene za Gazala, zatim Munja. Nakon Munje pristiže Mabruk 1 te na posljedku El Hafi. Stoji u startnoj poziciji. Mabruk 6 na svojoj startnoj poziciji. Pojahuje ga njegov jahač, Beletic Zlatko. Sve grle se nalazi unutar start mašine. I svakog trenutka očekujemo start prvog nadmetanja na hipodrom Bakšališke bare i trka je puštena. Najbolje startuje Maršal. Maršal ide s polja, iznutra njegov brat Zimzelen kroz sredinu Aval. Zatim Mabruk 6, Malik Almazari, te na posljedku Fakir Ibn Bukefal.
Na prvoj poziciji je Zinzelen, druga pozicija Aval, treća pozicija Maršal. Maršal uzima drugog, Maršal uzima lidersku poziciju i odmiče se od brata Zinzelena. Fakir Ibn-Bukefal se primiče i prelazi na drugu poziciju, napada Maršala i uzima lidersku poziciju. Zakačuju se Maršal i Fakir Ibn-Bukefal. Treća pozicija Zinzelen, četvrti Aval, zatim Malik Al-Masari te Mabruk 6. Iznutra je Maršal, spolja je Fakir Ibn-Bukefal koji je stekao dvije i pol dužine prednosti u odnosu na Maršala, zatim Maršal, potom njegov mlađi brat Zinzelen, Aval, te Malik Al-Masari i na posljedku Mabruk 6. Fakir Ibn-Bukefal na ruke Petera Požara na prvoj poziciji. Sjevaju bičevi, druga pozicija Maršal, treća pozicija mlađi brat Zinzelen. Zatim Aval, potom Malik Al-Masari, te na začelju Mabruk 6. Poredak je 3. Upravo pojahati Daltona, kada se on smjesti na Daltonu, neka bude puštena druga trka današnjeg dana. Ako su svi spremni, neka trka bude puštena. Najlošije startuje Dalton, ali uspijeva da prati tempo. Najbolje to čitni Mabruk 1, koji je uzeo čelnu poziciju. Dvije dužine iza njega Munja, zatim Gazal, potom Dalton i na začelju Aval. Mabruk 1 i dalje na čelu, ali čelnu poziciju sada želi i uzima Gazal. Gazal stiče 3 dužine prednosti u odnosu na Mabruka 1 na trećoj poziciji, kao da je Dalton na četvrtoj poziciji Munja, a na začelju Aval. Gazal bježi na čelu, druga pozicija čini mi se da je Dalton, zatim Munja na trećoj poziciji, četvrta pozicija Mabruk 1, na začelju se Zekerija, Zekom Kerićem Aval. Na čelu i dalje Dalton, ali sada čelo uzima pobjednik na borikama, imenuje Munja. Munja ima dvije dužine prednosti u odnosu na Daltona, Dalton pak 3-4 dužine prednosti u odnosu na Mabruka 1. Mabruk 1, 3-4 dužine prednosti u odnosu na Gazala, pojahuje na začelju Avala Zekerija, Zeko Kerić i pokušava da obiđe Gazala. Sada je Aval na četvrtoj poziciji. Na čelu je Munja, druga pozicija Dalton, treća pozicija Mabruk 1. Kreće Aval sa četvrte pozicije, na začelju Gazal. Munja i dalje na čelu sa Radomirom Stjepovićem. Druga pozicija Dalton sa Bojanom Stjepovićem. Dva brata, jedan protiv drugoga. S polja kreće Aval, da li će i šta napraviti sa Zekom Kerićem? Pobjednik ove trke je Munja na drugoj poziciji Aval. Treća pozicija Mabruk 1, četvrti Dalton, peti Gazal. Očekujemo i brz ulazak, grla broj 8 Maršal. Obzirom da ostali učesnici se već nalaze unutar start mašine. Sva grla su unutar start mašine i trka je puštena. Na čelo očekivano izbija Fakir Ibn-Bukefal sa Peterom Požarom. Odmah za njim Faid Ibn Maid, potom Kadina. Na začelju Maršal i Siham Samara. Prvi u ciljni pravac ulazi Fakir Ibn-Bukefal, za njim odmah Faid Ibn Maid. Na trećoj poziciji je Maršal, na četvrtoj poziciji Kadina. Na čelu i dalje Fakir Ibn-Bukefal, druga pozicija Faid Ibn Maid, treća pozicija Maršal, četvrta pozicija Siham Samara. Na čelu Fakir Ibn-Bukefal, dvije dužine iza njega Faid Ibn Maid kojeg pokušava iznutra da obiđe Siham Samara, ali to
neće funkcionisati jer Faid ibn Maid i dalje ostaje na drugoj poziciji. Siham Samara i Maršal naparili glava, sada Siham Samara izbija na treću poziciju. Faid ibn Maid obilazi Fakir ibn Bukefala, uzima čelnu poziciju sa Perovićem u sedlu. Fakir ibn Bukefal na drugoj poziciji, 3 dužine iza mlađeg brata Faid ibn Maida. Na trećoj poziciji Siham Samara, na četvrtoj poziciji Maršal. Faid ibn Maid, sin Faida i Kobile Patimes, prvi ulazi u ciljni pravac sa Perovićem u tandemu. Odmah za njim Fakir ibn Bukefal koji je uz barijeru, ima prednost što je uz barijeru, ali Faid ibn Maid ima znatnu prednost u odnosu na starijeg brata Fakir ibn Bukefala. Sada će pobjednika od Turkevici Faid ibn Maid. Druga pozicija Fakir ibn Bukefala, mirne ruke na vratu požara. Zatim treća pozicija Maršal, četvrta pozicija Siham Samara. Gazal ušao na svoju startnu poziciju, još čekamo Gazala Putka. I sad se čini da se sva grla nalaze unutar start mašine i svakog trenutka očekujemo da bude puštena trka koja nosi naziv Admi Sarajevo. Najbolje startuje i na čelo izbija Lenkoran, ali s polja ga napada Zimzelen, iznutra galopira Srebreni. Na četvrtoj poziciji nešto šire obilazi ovu krivinu Gazal. Sada je na četvrtoj poziciji Adria, na čelu stanje nepromijenjeno, na čelu je Lenkoran. Na drugoj poziciji proviruje glava Zimzelena i uzima drugu poziciju. Na trećoj poziciji već dužinu iza je na trećoj poziciji Srebreni. Na četvrtoj poziciji, sada već na trećoj poziciji nam je Gazal. Na četvrtoj poziciji Munja. Neko je pao, javlja publika da se nešto dešava, molim hitnu pomoć da bude u pripravnosti. Na krivini s lijeve strane je neko pao, leži i ne pomiče se. Molim hitnu pomoć da djeluje, jahač se ne javlja. Na čelu ove trke i dalje je Lenkoran, na drugoj poziciji Zimzelen. Adria je na trećoj poziciji, tu nam je i Aval, Zimzelen s polja skroz, prošli put je isto loše savio ovu krivinu. Lenkoran diže bič na Lenkorana, Tarik Bečan, molim hitnu pomoć da ode do jahača. Ni otkuda se stvara Aval na čelu i uzima ovu trku, druga pozicija Zimzelen, zatim Lenkoran s kojeg pada Tarik Bečar. Pazite, molim vas. Tarik pusti konja, dobro je, molim hitnu pomoć da ode do jahača, ljudi uporno mašu.